Kumshi benta ban penklan ya kajing yat bet yat renti ki kali hak keleng ki dong kasar Shillong ki bor sensyar distrik nalor kajing don ki Pulit bat ki home guard ki la idon kam ban khot jing rap ru na ki Central Reserved Police Force ban kener ki kiti ban yarap ha kajing penyat bet ya kan let kawan jong ki kali ha kani kanong ba nadu ka ar pusau tarik naitung ki Pulit Home Guard bat CRPF rengkat ki bor Sdang kila sedang bantrei la ki jong ki kamram da ka penyat bet ya kalet kawan jong ki kali ha polo pentor kra bat nong mensong ha kajan mir ha kani kasni la penlong ka jing talasi ya ki saw shaka bat ar shaka nadu kathan kaliar terter ha kani ka jing talasi ki Pulit kila bat bon teli ki kali ki bala penkhen ya ki kendon an Motor Vehicle Act ladan kuna ya ki tu ki ba penkhen ya ki kendon ba pher jong kani ka an Uba sambor lang ding do sekretari Sdang ulai Khubor kerpang ki Pulit ki bala penbet ton ya kalit kawan jong ki kali na kani ka surok ka baju yat kha ki kali kin nongpang ka dheng kali ru kala sedang duna nadu kani kasni So dalam bermarш On this right now, so I'm quick. You can take those videos like, you know. आज का फासला आप लोग का नहीं निकलेगा मुश्किल आपसे नहीं तो अपने आप से क्या देगा Guys, mau kusut jalan deh. Kali. kan Sama dengan dia minta. ये gitu. Hah? Katu gombang bat you bat teman. Sir, can I just take out the wire and I'll Come. Who was it using? Come abuse. No, who was it using? Who said fuck? Who said fuck? No one. Who was it using? No one is there. Abuse. No one is there. Nakaliang nga ako nung punya Sdang nung Sdang kaliar ko abon ay kasi sungo ya ka traffic department mo kibalali ya kani ka inspection nang ni kumapitip kani ka jaka ka baju block bait nakapor kani ka jaka ka siyo complain kum nung punya Sdang man kapor nga si sakhot nga si pujutu igni gibri yang ni ruba pili no business pili ata ko kam bamni ban panthot kiway kata ka kamay khapun ka ba Teng hadu ki alai baji mestap di penblok ya ka surok kidan ki bon thiet jing thiet na ki penhe sakati ko ni ngatai phi pi kwa pan kamai khau pun ka dei bet menski kan kamai lang ki be kadwe
Kami baji senang Indonesia jing Syaban dan kajing di tiap nomor mentah. Kai ke baja hantam gini kiba kamuriurai kan jabi di ar si baji senang. Bat bangaji nak CCTV man kapor nomor kadang CCTV kiba ngila ayo na government bar kajing susi kalong ba kini cable bar kaya asa outload mentah kami so ban check. Ya tu kapor kadang long ka CCTV ru hang ni hadu kipor ar lai baji mestap kidang yek ke pen blok bat pihak man satu kani da lenti kabaya sini grams. Di ambulans kaya sini grams pun malah raja lah say. Raja yu tu nongpang ang tu po ambulans mo kan bakli. Maraja kata kami pambem kaliang kan disension menito gini. Nga sakot aja ro mga man kapor. Pat kani kajing ni jing pulit nang nene na kaliang kajong ngai kanong panya sunang niam ada kajing semua ko bakraw. Ya ka police department ya traffic branch bagi kandak kami kani ka inspection respon. Nakapos ka judan ni ga jing rekam lang bagi police department di fikir mau kini gibenai berada pernah kaniru kat artli ki sandies ni volunteer lang ni baka traffic branch berkerinja task force fikir mau spor ngabat pelam di banirap ki pulit halor ka order bra ai deputy commissioner te kasi rekam lang hiling ni hap ni nong penyak snong ni pet si ni hap tri lang baka district administration ni hap tri lang ni baka police department mangata nga government ni nakapor ngi keren ni kani namar kani mentak la di gateway to New Shillong nadu baka adan kan New Shillong township stay Kanigram hospital government office behe nadu ka central government office but state government office nakaliang kasukar kwa ba ya kani bakan kelut kila pan sutu nga kan usin sa ngaru ngapan sutu igini gi kong ni bidi jing dia ba kam dan jing mot dia kam dai hidup pun blok iklenti mundan bala ban kam try ke strok penyelidik business kwa le kanu ka kam ka jam ka debit apo compound ni jom nomor la saya ka manusia keren yang seisin kadai gini ka baya pakai ambulance stay ada jaring khat tak nak kada ko business ka jong ki pen blok ke surong kaja kumur itu nongpang tu ka ambulance manute ban bakri kata hidup menir ngidang ka meeting ngidang lang ni hot yang ini try kita berfight ba ngapun kan mau ki meeting ke bingilong usnam arja kadnyo namar ba kani ka jaka ko mapuntik ni syai ka Islam kadi ka city Islam mantas people suki daga jing Kristen jingi la kala sa kini pricing locality ka Shillong no bigidan tang gitu gitong de gibayad di men dong masuk tu kipun syai ki ong badi ka ta bagi ka pun ri ka pun ado ka put ni di arlai baji mesta pipun blok yang surok dan segi bon the jing the ni ki pen he ti ka ta wat em ki marjan marpa